Abafana benshi babyutse batunguwe n'inkuru y'ihagarika rya Basane ndetse na Bangara mbere y'uyu mukino ukomeye wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro uri bube uyu munsi. Ese ni imyitwarire mibi gusa cyangwa hari ibibazo bikomeye cyane byihishe imbere muri Rayon Sport? Umwuka ntabwo umeze neza muri Gikundiro. Gorilla yo ishobora kuza kubyungukiramo nyuma y'ihagarikwa ry'aba bakinnyi bose bakomeze guhagarikwa. Rayon Sport iraza kubasha kwitwara neza idafite aba bakinnyi. Abakinnyi bagiye bagaragaza urwego rukomeye. Iyi nkuru rero irimo amabanga menshi utigeze umenya, impaka n'ibibazo byinshi abafana bari kwibaza. Reba iyi video kugeza ku musozo wumva ukuri kose ku byabaye hagati y'abakinnyi ndetse n'abatoza mbere y'uyu mukino utegerejwe hagati ya Gorilla na Rayon Sport. Icyo ngusabye ni kimwe gusa kugira ngo twinjire muri ibi bintu, banza ukande like, kande subscribe, ubundi ukomeze twinjire muri Rayon Sport ifite ibibazo byinshi cyane ariko abantu benshi batazi kugeza ubu. Ubundi iki ni kimwe mu bihe bikomeye cyane kuri Rayon Sport. Ni mu gihe iri kwitegura umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro uri buze kuyihuza na Gorilla FC. Mu gihe abafana bari biteze itsinzi n'umwuka mwiza mu ikipe, haje indi nkuru yateje benshi urujijo ndetse inkuru y'ihagarikwa rya Azizi Basane Kuranya na Yannick Bangara Litombo, bombi bahagaritswe kubera imyitwarire mibi. Hari benshi rero bibajije bati si Rayon Sport iri kugana hehe? Kubera iki aba bakinnyi bombi bari kugenderwaho n'ikipe bahagaritswe ndetse bagahagarikwa mbere y'uyu mukino ukomeye? Ibi bintu byakuye impungenge ndetse zikomeye cyane mu bafana. Azizi Basane, umukinnyi usanzwe azwiho ubuhanga n'imbaraga hagati mu kibuga, bivugwa ko yahaniwe gukerererwa imyitozo nyuma y'umukino ndetse Rayon Sport yanganyijemo na APR FC igitego 1-1 rero. Amakuru rero avuga ko uyu mukinnyi yageze ku myitozo atinze ndetse ntiyanakora nk'uko byari biteganyijwe. Ibi ngo byarakaje umutoza Haringingo Francis watanze raporo ku buyobozi bw'iyi kipe. None ariko rero ikibazo cya Bangara cyabaye nk'igisiga mu ijoro. Mu mukino wa Rayon Sport yatsinzemo na Marine, Bangara ngo yasabwe kwinjira mu kibuga asimbuye ariko yanga gukina iminota mike yari asigaje. Ibi byafashwe rero nk'agasuzuguro ku batoza ndetse no ku buyobozi bw'ikipe. Abafana ba Rayon Sport bahise bacikamo ibice bibiri. Hari abashyigikiye umwanzuro w'aba bayobozi bavuga ko discipline ariyo yubaka ikipe ikomeye. Abandi bakavuga ko guhagarika abakinnyi nk'aba ngaba mbere y'umukino ukomeye bishobora gusenya morale y'ikipe. None Rayon Sport iraza kubasha gutsinda Gorilla idafite aba bakinnyi? Ese hari ikibazo gikomeye kiri imbere mu rwambariro rw'iyi kipe? Ibibazo byose nibyo biri mu mitima y'abafana benshi muri iki gihe. Umukino uri buze guhuza Rayon Sport na Gorilla utegerejwe kuri Kigali Pele Stadium, aho buri kipe ishaka itike ya nyuma y'umukino w'igikombe cy'amahoro. Umukino ushobora no kugaragaza niba Rayon Sport ikomeye nk'ikipe cyangwa nimba iri mu bibazo byihishe inyuma. Abasesenguzi b'umupira bari kuvuga ko ibibazo bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye ku musaruro w'ikipe, cyane cyane iyo habayeho kutumvikana hagati y'abakinnyi n'abatoza. Iyo morale y'ikipe igabanutse n'imbere mu kibuga birigaragaza. Ku rundi ruhande ariko kandi hari ababona ko uyu mwanzuro ushobora kuba ubutumwa bukomeye ukubaka discipline nshya muri Rayon Sport. Ubuyobozi bushobora kuza kuba bushaka kwerekana ko nta mukinnyi uruta ikipe, kabone niyo yaba ari umukinnyi ukomeye cyane gute. None se Gorilla yo irabifata gute? Hari amakuru avuga ko muri ikipe bishimiye aya makuru kuko ngo bashobora kubasha kubona amahirwe yo gukuramo Rayon Sport muri iri rushanwa ry'igikombe cy'amahoro, irushanwa rukumbi bafitiye icyizere cyo gutwara. Ese nicyo gihe cyo kureba niba Rayon Sport ifite ubushobozi mu bakinnyi bwabayo cyangwa nimba ishingiye cyane kuri bamwe? Abafana bose bahanze amaso umukino utegerejwe cyane ushobora kuza guhindura byinshi uyu mwaka w'imikino. Ahasigaye reka turebe ikiri buve mu mukino, tumenye nimba uyu mukino warateguwe neza cyangwa tumenye nimba barabyizeho nabi guhagarika bano bakinnyi b'inkingi za mwamba muri equipe ya Rayon Sport.